Tafagadadada menganderita. Ya faluhan mi bai badada suaya ya ita Yesu Kiristo. Ba faumasi lo walangi ama. Ba faabu sagihihan ni amuniang. Iaduhu. Sito bali berehu kheda bazi mau khadi. Baluo tanggal 2 April 2021 minggu Kamis Putih ni hala moroi ba zura mareko faza feli ufa ngawazi telu ngafulu arua irugi ngawazi ufa bulu arua imane taromalilo malani balarugi halama gesemane doinia ba imane bani fahaonia midadau badae irege no mangandre drao bai ohe abunian rafetero Yakobo Yohane ibaratai ke manisi-nisi ba abudet bai mane khera abusi bai dedek irugi wa amati mi iago dae babui mi fer bamufano ia le areu ifalegu to ia badano bamangadre enawi talui ia inutu andro nabela imane he aba ama le hadia ia zite baidrauk he takhegu mako adro babai somasi trao somasi trao kesa bai fuli ia banomur ia me irugi ba imane khewetero he simoni simer rauke te bai silemer rauke matosaza bai mi fer ba mi angad fa bai iter ami fanadrai au hasagele dede basino abu ba abulunusi bai fuli moing mangadru simane mege nolinia ba me ifuli ia bano mere zuir me irugi me no abu aguli herer balola ila hadiani wa era vani malini basozui ia me no medelu ba imane her mi fer sai ba mi olumbasi no abena no inete hisa te tau badangan niha si sohore no niha mi faus talabu hisa no ahate zimanga beligu ada mengaderita badai Yehova lo balagi mah maadre sawagele babai badede soaya fauruduma banomo bangadre badai beng ia baba maana tede abu ba aurima baba murongo taroma limu fabele gehe hauni adrema ia dauzilo tebule bakhe mazamu sana irege taroma lini farongo geuhema toladanya mahale aurifama bade Yesu mangado daaga baba de gehe hani amonia yadu shalom ya ahobu irama iraina batalifuse ni omasio bahazuaya sofona tar sawagele kholobalangi mi basima khadri manotola urudorawi tabanomo bangadre badi Yehova ya ia baba muli-muli sumange Yehova lalaba uriadri baba ngadre sawhagele meno oi aboto badededa hi bisa jisehi adre sino ifalua baba urida zamusana fabaita ulifuke bata tededa baya ia baba muli sumange Yehova lala ba urida te migu kada mau khade ya dae Kamis Putih eluhania fama anutud muguna tatengeni ira ama ira inang baba maanu tutu atri
Ya ia me le arute danya kinot baba mau trak. Ya ia me te forefa Yesu mate pai fuli auri ia. Fangurmau he wisa vai buat te lo walangi. Basi otarai Yesu Kiriso sino mangurumau khota fa ibua de nia adre babang huli ya ita bah tuhor. Dadanya moguna tafaanu ke ita. Baba mau trago, baba neretutu he wisa ba makau sino alua baba au Yesu bere baba ngumasi ya ita. Bere huo basi mau khadi. Ni hala mori basura mariko fasa fele ngawazi telu ngafulu arua bairugi ngawazi bulu arua adri baiduna duna khada ira ama ira ina hikaya he ibisa me orudu danya me fau Yesu khada ni fahaunia adesida telu sotoi fetero Yakobo ba Yohane babe amai bakabu Getsemani. Taila badao ira ama ira ina wa Yesu adrekui balu mana gi faroi ia khodrani fahaunia. Afuriata dania ya me urutumanga ia khodrani fahau fa urudu safuria femanga safuria khodrani fahau. Abina dania muira kabu Getsemani babi ami babang adru. Dadanya mube eje tobali toy bada romali ade ahatu kinot. Ama ina batalifusa ni omasio bakeso ayang lemanu la ila hade ya geluaha ni falu Yesu kada ni fahau ade. Termasuk ya ia dania me urutu manga iradru. Tiboboto dania roti ba labadu dania aku. Lemanu la ilah hadia giluaha ni falu Yesu ada khera. Pa ireke dania i ohe dani fahawa resida telu. Babe ami bakabu Getsemani ba lemanu aboto badede dani fahawa adre. Hadia manu giluaha daa. Kesuaya ita Yesu. Iila ba Yesu adre banu ahata kino tebatera udanya iya. No ahata danya kino te pate fakau te bebesi pate furefa danya soaya ita Yesu adre. Ireke babe amenia bakabu Getsemani ade ira ama ira ina. Bamu ya mangadru. Keluar lagi. Hadiah lalabang adronia ite malida tuho ya alua bazo masinama sara ena ukhnia tuna na soza butete. Badao taila irama ira ina bangabua zitelu ngafulu auf ayo badao. Ba imane khera abusi bai teteku iruki ba amate. Ni iago dae babe mifu. Sabuda de Yesu ade irama ira ina tenga abuda de nia bangawal supuna khnia. Tenga abuda de nia balala ba aurinia. Tenga abuda de nia he wisa babu fanoi fa aurinia de babe asonia kodani faha milboda. Tetapi iwa ba abusi bai teteku irugi ba amate. Hada ya bakabada ira ama ira ina. Natahoga tau sisi daro malilo balangi tanebe ni halemuroi bazura Yesaya fazali marulu atelu ngabuasi ayo bada. Iwa ba fakhedan nilu inia bano ihare ikhnia za fakhedan. Baba de deta
banoni utu ia ni bebezi lo walangi bani fakah. Tahu si bai te bai taha baba aurinia ade ira ama ira ina. Menon danya ahatu ginutu adu. Wate falua danya ni futai fama kau baba aurinia adu. Bale metro manu danya. Irugi danya te furuf. Bahisa badai. Itu negeri keluar lagi. Iyo bakal gay kenamania. Hadi aya badai ira ama ira ina. Enau saatu tola ifatalu ika. Nasimako adu. Baji otarai Yehova. Asimako adu ya yang ni fotai fa'afakha ira ama ira ina. Bahadia bakabada. Ba ireke itema uda-udania. Sapua isi tumali famaru dedo da badai ira ama ira ina. Bahwasanya baba aurita ade bagaimana taulifu ke baba ngadre kesoaya. Hadaya da ama ina omasi ke iya. Na te farot de da ade ita maafifu. Ena tafuli kelubalan. Bangawala sabuta teta. Bazite bai taha saifa beluta. Bazite bai taha fangirangirada na dali fa anika yo bada fuli tunda kelubalan. No i amai dolago hi bisa miso Yesu bagulidan. Itu le ibini ifa e magihu. Khenamaniat. Hadi aguna. Maatu sobai hakudu. Maatu sobai bodo de luwalani. Mahudia. Mahisa ira ama ira ina. Fa bodo de luwalani. Berbawaan ni habawa su Yesu. Terbahulu sobang adu tu baba otak. Bamenu i alua hi ibisa ni fatar luwalani baba aulidia. Ira kete forefa. Hada gilwa hada. Tengah soguna ke Yesu. Soguna hada ya ita ni hakulitan. Berhore adla. Sino oi tafalua baba aulidia. Tuna kelubalangi. Amedolahi bisa baba aulidia ade. Fabai aifa ita. Fabai faroi ita. Maatus sadania. Falu kaita baha ketutu. Basi otari suaya. Iman itu ia lua bazu masinama dua ena utenga hasi murmur manu bangaruang si telunga fuluang walu hayo bada bai mi fur bami angad fabi itur ami fanan raik au hasagele de basino abu fa abulunusi Amaina batalifusin yung masih bakriso aya. Ba without ni fahau adri ko Yesu. Babe amira bakabu gese mani adri. Bada telu ira. Fitero Yakobo ba Yohane. Fi amira bad kabu gese mani adri ira ama ira ina soba afai humaif. Antara rani fahau adri ba Yesu. Hadaya da'u Yesu mu ia mangake. Irani faha'u nula dulu rimur. Irege telu kali, me delu kali dan ia ifuli ia kerani faha'u adri baba maiki. Irani faha'u adri bahi bisa. Ira balala bangaduan. Tetapi ni ila Yesu ni faikira ni fa'ala de irama ira ina. Hadi halawur. Tenga si may mangadu. Tenga si fawabu Yesu ira babangadu. Hadi ai nolalaw murmurmando. Tadanya ba iwa bangabo si tulunga fulawan. Iwa ba mifuru. Hadi ya bada irama ira ina ifangilaman rani fa'o ate. Wada sa belen ni ofunai bawa agri adi bafangad kelubalan. Kadangkala irama ira ina ni masih bagesuaya. Balala haliwuda za musana.
balala ro halu da si romau itaria mano no amai tola rani fahau adri ita ulifu ita babangada khelo balaki no sae abu khada ba bangada khusu aya irona ilut sehingga ibotohi badada dai fasuki badada ta wamukuna sa ena efangadremi atru ena udanya na mangatru ami tola danya Romawi bisa bai buat de lo balangi bala media hadia guna ira ama ira ina iwa enai be itur ami fanatraik ya be mi fur ami angat au hasagele de basino abu fabu de nusi ya ifangilama ira ama ira ina ni masih bakal soal ya ibezi tu bali duma masih sekhi Yesu ya bisa na mangadu tu na ke lo balangi ya bai si mani dani fahau adri abuas si bai kulihur si mermer manu haluwur ya ramai raina ni masih bakal soal fofanoi fauri bagulidan ba oya si bai itur ita fanataik abang abalu ba makau moguna tafaano ita murui baba masih lo balaki si mane zino ifalua Yesu memu iya bakabu ke zimani babi amoi baba ngubahkan ke lo balangi ya mesusa buta te dia ba ilau mangata enaga si mano ita amaina na soza buta dota batauhi baba ngada ke soal ewa inanui ilang wahatu si baginoto waterau iya balesa ulifu iya babuluhi babanganda ke soal ewa inanu taila ira ama ira ina tebai ita na dali fabulut yo tuna khelo bala opa khal khelo bala ya ila saya ke situ do bai tolo zino banwalia yaduhu mengadu sawagole yo balo balagi no fasugi badede madaro malimu ba fu fabulu raaka ina danya lemu ai tufa badaro malia do sino marong ya tobali danya fabulu babu fani fauriati gasa babi asubabuto badai ma Yesu no mangadu raaka baba digihi hani amuni ang yadu shalom yahoo